class 9 geometry kan chun zo manga hei theorem hi kan soifia don ni tu na chun theorem khalo copy ro ko ti vertically opposite angles proof na ani theorem kha kan soi to chuan hei example 1 po aman na kan mangngal ta ni hei example 1 kan en chuan in figure 10.3 ti 10.3 kan en chun hei figure a hian hei line pathum mo point khata anin to kho mai chuan angle paru karon siam ta ni chuan a angle kha hei CD line hi an tawla CD line angle hi pathuma then pani ani lovin pathuma then chuwang chuan CD line an ni tho ni hei 180 180 chuan EF ve thung chu hei EF ve thung chu khat ni thum tho chuwang chuan AB CD and EF are three lines concurrent omje chu line pathum point khata hei in to na nei kha concurrent lines kan ti concurrent means three lines two lines ni chuan intersect ani mai intersect kan top concurrent ani vela concurrent kan ti chuan pathum kan soi bik ti na ni find the value of y ti helai y value is on hai ta ni chuan hey angle AOE ti hey AOE chu helai hi ni ta ni mo hi lai chung hi mithiam em lai chung ka i du chuan so ol nan chuan hei 1 kan thre lo ho 2 3 kan pe thei ni kan du kan pe thei ek doi tin po kan pe thei ka chu mo hetiang khera cho hi angai ti na ni lo kan thre thiam thei nan chu kan chen geometry chu du luk angai ni geometry thiam chuan thiam lo in nei lawang geometry poi mo pa ki ma chuan le we have kan tia AOE le AOE chu helai 1 ka siam hi mo AOE hi ni BOF kain thuk ani hei BOF chan chu ngatinge kan ti chun vertically opposite angles ani CD hi om lo ta se CD hi om lo ka mu chu ni thil om ran te po mu lo der angai thin lo om lo ta se chu hei atik chi mai ni vertically opposite angles chi khani helai en CD ka chu zik don ta la he tai na rong kal ve chau khani tha CD line hian AOE le BOF ati boilo chim vertically opposite angles ani na kha chuan chitiang bokin hei COE le DOF te po vertically opposite angles ani chuan in thuk zel ta ni chuan COE le EOA mo AOE mo AOD mo DOA ti khana lam thei ta COE ti chun hei helai hi chu y le he lai mo hei EOA ain ang katia hei 5y lom to ta ni hei 5y ni le san chu vertically opposite angles ani EOA mo AOE ti soi thei ni bel khom chu helai hi ni le chon a to ber kha AOD helai chu y hi ni ta ni chung ho bel khom chu khoi ngai no mati chon hei CD line an omani CD line an om chon straight angle mangin 180 tluk ani straight line reng chu straight angle ani chu 180 degree ani chuan chu min mang chon hei kan nei ta 180 chon ai hi kan nei veka wang khan variables pakhat chi kan ne kan bel khoma he ta y ron chok chu 20 degree ti kan thei ta ni so na khan COE exact degree nge ati chuan y nei to chuan COE zon har to lo 2y ni chuan 2 into 20 chu 40 degree ti na ni in degree po kan song chok thei to ti na ni le tu na chuan parallel lines and transversal kan na poi mo do nei uluk tung ngai tharo parallel lines and transversal parallel lines omje chu hei noi inaron pe ni line m le inaron pe ni line m le n hi ulu tawin an chu nei hei line ani arrow om ve ati omje chu malaman panchar ti na ni he lampang ve thung chu nungdaman panchar ti na ni a distance enula anin kar le sau zong hi an in kar zau zong eng tika ma danglam don lo chung chu parallel lines ani chu mem je chu hei zia chun zom tai la mo line chun zom tai la tin ain tika m le n hi ain tok don lo ti na ni chu parallel lines kan ti khani parallel lines ti pon tu parallel lines to the lines on a plane hey plane and yet till flat surface the lines on a plane that do not meet each other eng tika main tok lo are called parallel lines ani khuanu sam sui lo ani chu Mr M le Mrs M hi eng tika ma anin tok don lo ti nai chu mangai da van duai kan ti mai don mi kaka parallel lines ni mangai na van duai antinan art to ten dia
flash ate mo comics ate chu kan rianga science fiction a chuan atiang deuh khan ke intika mai tok lo tur planet dang dei mi ang khalon ta chuan transversal hi poimo le em ani transversal omzia chu enge parallel lines mo parallel lines chu tam tak pani chu line pani chu soinan lo parallel lines chi tina nei lom chau thei hian line L alo kal ta a chuan hi line M alo kala chuan he line N ka zia ka L M N O te po om thei mo tiang ya parallel line stream chu di parallel line stream hei pakhat chau hi chu ni thei lo wa pakhat chau hi chu parallel line chan ni thei lo pani thin chi kha nei parallel line chan ni chi engzat poni ro se khang kha ron intersect tu mo hei ron tan tlang tu kha transversal ni pakhat chau ni chun parallel line chan ni lo wa ka ti to kha pakhat chau line pakhat chu om line na ron kal chuan engkeng ka ti kha intersect kan ti kha ai intersect amara chu line pakhat aya tam mo parallel lines pakhat aya tam parallel lines kher pon ningai lo line shrim line shrim point pakhat line shrim pakhat aya tam tan tu kha ti om zo tong in o sam per transversal ani chu English chuan a lines which intersects ingati two or more lines at a distinct points is called a transversal ani he and tala distinct point a point ni khoi lai ba pera chat thei a point hi om jene ya point ani unit ani ti nani mai point chu hei te po transversal ani transversal chu BS ani A B le C D chu parallel lines ani A B hi transversal ani lo transversal chu hei line pani aya tam tu kha transversal ani chuan tuna poimo em kan zir chho tuna in note a khan lo thin chi nge ro poimo ho hi heng ho tel lo chuan geometry a thiam thei lo engma heng te phei chu middle section a in thiam to tura ngai ani chu wang chuan ni in thiam lo thina a soi fi le thina angles made when a transversal intersects two parallel lines ani parallel lines transversal in atan khan angles kha pariat aron siam ani hetia M le N om mi lai kha M le line M line N M le N om mi lai kha transversal khan aron tan ta L ti taila aron tana hai distinct point engzang angular on siam khat ni thum li nga ru sari riat angle parit aron siam ani ngo khang ho angles kha an properties mo an ni dan an ni phung an dan te enge ming ki kha kan zir do na hai mo tu ni le hai en taila tuna M le N hi M line le N line kha transversal L in aron tana angle pariat aron siama 1 2 3 4 5 6 7 8 kan ti kan aming kan pe ni kan triat ol sam lan angle 1 ka ti chun helai ka soina ti na ni mai helai oma ping hi 1 ti na ani kher lo 1 2 3 4 ti puni da thei kha chi thu ni wasa i soi fi na khan i kha chiang tur ani chuan an in to na lai tak hi point hi an intersect lai tak hi p ka tia chuan helai hi noi zo kha q ani heta hin en ta ula ulu dewin corresponding angles kan nei ni corresponding angles ati te chu an in tluk ani na angles in tluk te ati na ni angle 1 le 5 ati angle 1 le 5 an angle 1 le angle 5 en ta ula angle 1 le 5 sorry angle 1 le 5 hit in an na nei ni chu engtin ngan ti chuan hey logic khavezel ro in thi nan transversal oma hey parallel lines aron kat ta ni heta hian en ta ula helai angle hi angle 1 kan ti khania helai angle le helai angle hi corresponding angles ani en ta ula tian ai su in chi thani transversal anin ngat ve chuan parallel lines rana velama anin ngat ve bok anum dani la an imitate ni hi corresponding angles kan tia 1 le 5 corresponding angles and dia chu tiang bokin helai mi pokha angle 2 le angle 6 kha corresponding angles and ve me ya angle 2 le angle 6 khatianga om in ang kha chuan in ang tang om le theim corresponding chu kan ti chuan om the 4 le 8 kha
an hoi zong an bit vele to hei 4 en tala parallel lines achung zo ka ki ein ham ta ga line kha in nga na manga 8 po hei achunga in ham tang be a line na bang 4 le 8 4 le 8 oh chuan 3 le 7 khang ho kha corresponding angles ten ni kan mu thiam paring oh mu thiam kan tum ngai study beng ngai hi riat ngai tur thei ngil tolok tur thilani chuan alternate interior angles inher ain altera oh dang lam hreka tinani oh imitate chu ati dan sin sinia alternate ni chuan imitate ve thau si ma se alet zong deuh hlek tinani chu oh chu om zia chu alternate angles ta chu interior ni khana chung lamania chu wang chuan a chung lama hian angles chu hei angles chung lam om chu hei parallel lines in kara om hi nei hei le hi oh pali alternate interior angles chu anin thluka chu enge kan ti chuan helai le helai angle le hei chu achunga beya hemi line ai poka veilama hei chu achunga be lo na hnuai ai ngata ding lama kha ai her che kha alternate ani a adom na lai chu ni wangin alternate interior angles ani oh chu 4 le 6 ani oh angle 4 le 6 kain kluk ani chu eng wangin kan ti chuna minga alternate interior angles ani chuan adot le hei le engeni pele meang hei hi oh chu angle 3 le angle 5 kain kluk le alternate interior angles ani oh ai her che hi muem kha lang ta alternate angle interior angles chu angle 4 and 6 angle 3 and 5 atia alternate exterior kan nen le ko pol nam ve thunga ti hian lo om ta ni siam le oh parallel lines ka ang kal ni tin oh chuan chu transversal kan ram tan ta ni tin rong kat ta hi han rong kat tai oh chuan hei lm kan tianga hei dule a kan ti thei oh line a lm kan ti thei oh transversal ni chuan alternate exterior angles ni chuan hei he da hin ka pakhat ka be ti ron hei pon lama chung min to lo na pona oh ni chinga chu chung kan suya hemi alternate interior angles chu helai anh hẹt lẽ chia chậu zong apoka chung zo ka anh ta hei vei lama le kal vei lama hoya hei chu achuk lama anh ta ding lama kha opposite chi anh her zong chi kan om zel phakar sual ve sitra chuan ting bok chuan helai ka oh angle 1 le angle 7 anh ka angle 2 le angle 8 anh ka ni oh chu wang chuan hemi mang khan hei anin relate tlang ta kani pakhat nei ta la isong chok thei vai oh pakhat chi peta chi le isong chok thei to ni chan chu hei anin luk bol loi ta ni oh chuan kan thre le to pakhat pai mo em chu hei ni on di and le oh interior angles on the same side of the transversal or co-interior angles or consecutive interior angles or allied angles oh angles interior angles on the same side in ang chia angle pani om dun te transversal tan nuwa inana ania chuan co interior angles hi hei aminga kan mangtlang pui oh toy ber hi co interior angles om je chu parallel lines in kara transversal ina ai na achunga angles om ve line pakhata in chom kha mo co interior angles kan ti ta ni consecutive interior angles mo allied angles kan ti chu in ting nge kan ti chu nei dainen tala hei hi en la hei line hei a line na angle om mo a line na angle om le hei a line ve ka angle ni thau si a chung lampang hei mo l le m in kara chunga ve venom hi hei the parallel lines in kara hemi bel khom hi 180 degree oh co interior angles chan chu a thil chung lampang a line le line in kara om angles ani co interior angles oh chu tiang bok in hei le hei bel khom hi 180 oh co interior straight line thau ni co interior angles kan ti a chuan ani lo pon we simply use the word alternate angles for alternate interior angles oh alternate interior angles so nan hian mo kan man alternate interior angles mang hian alternate angles kan ti top oh interior kan ti khel lo ni oh chu kan shit le tur ni oh
chuan corresponding angles axiom aron tia hei omje chu tuna ka soi hetami a ki corresponding angles angle 1 le 5 ain tluka angle 2 le ta chu ain tluk ti poron soi lo ni angle 1 and 5 hi corresponding angles an ni a 2 le 6 hei hi ain tluk na kan proof na tur ani a theorem 10.2 a kha no copy thale do na figure nan hi no hei figure ani a figure copy thale tur ni a chuan hei if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal then the two lines are parallel to each other ati mo line reng kha antinan a corresponding angles ka anin tluk chuan parallel lines ani ti nani mai if two parallel lines are intersected by a transversal parallel lines pani kha transversal in aron tan chuan then its pair of alternate angles are equal aron ti corresponding angles axiom a kha chuan theorem kan nei lo hei te hi ni mai copy thanga hei corresponding angles axiom ai anin tluk ti ka soi to kha chuan theorem 10.2 hi alternate angles proof nani chu alternate interior angles in tang hongi alternate interior angles angle 1 le angle 2 angle 3 le angle 4 1 le 2 ain tluk zia lan tir tur ni chuan 3 le 4 chu theorem a hian hei nor petani 1 le angle 1 le 2 ain tluka angle 3 le 4 ain tluk ti kan proof nani chuan chu hrit ngi tur hei corresponding angles kha chu kan hrato boka chuan geometry ngai pe mo tur